Kažu da ste smirivali Pirinsku brigadu kada je umjesto na Srem htjela na Solun. Jeste, to je istina. Što pokazuje to je poslije, pošto sam se ja vratio iz Makedonije, došao sam u Beograd i tamo je trebalo je mobilizacija za Sremski front i za, šta ja znam, za protjerivanje Njemaca dalje i tako dalje. I onda su mi javili da se pobunila brigada jedna u Makedoniji, da neće da ide na Sremski front, nego da će da ide na Solun. I onda mene saopštio Ranković da bi trebao da pođem za Skoplje, pošto ima autoriteta i da ja to realizujem. Postojala je struja koja je tendirala ka tome da se ide vojnički, da se reši pitanje u toku rata, da se reši pitanje ujedinjenja Makedonije. To znači svih teritorija gdje žive Makedonci? Egejska Makedonija, Pirinska Makedonija. Pa, da vam pravo kažem, ja sam išao na to isto. Mi smo odmah se opredijelili da sve snage, pošto smo jake snage naše su bile kod Bitolja smo bili organizovani dobro, Bitolj, Prilep, Prespa, razumiješ, tako dalje. S druge strane je Egejska Makedonija. To je Kostursko, Lerinsko i šta ja znam. To je Egejska Makedonija. Razumije? I mi smo išli na to da se na toj teritoriji formiraju makedonske jedinice. I dobili smo povoljan odgovor od grčke partije da prihvate te jedinice, da se one zovu makedonske jedinice. Mi smo računali da ako dođe do Balkanske federacije, da će se ti krajevi pripojiti u jednoj oblasti. Jedna oblast koja neće biti granice, neke krute granice, ali jedne labilne granice u jednoj federaciji, razumiješ kako je bila Jugoslavija, nova Jugoslavija poslije Avnoja. Računao sam otprilike tako sam otprilike računao. I tu nam je uspjelo. Ali ja sam mislio, ja sam htio i da to isto stvorim i ovamo na Štipu. Međutim, u Štipu propadne mi odred prvoga dana. To znači raspoloženje bugarsko je, čim su ju odmah prošpijali seljaci, prvo uveče i odred je bio iznenađen i uništen, potpuno. Razumeš? Znači, propala nam je stvar čitava 43. godina da mi istočnu Makedoniju, to znači Štipsku oblast, da podignemo na oružani ustanak. To nam uspijeva tek sredinom 44. Na platformi ujedinjenja svih teritorija gdje žive Makedonci? Uglavnom, to još nije, to je bilo proklamovano u manifestu da se borimo za ujedinjenje, a to je realizacija sad toga. Jer samo sa bugarske strane, u Pirinsku Makedoniju, ona je čutala. Posle kapitulacije Bugarske postavilo se pitanje sudbine bugarske okupatorske vojske na tlu Srbije. Dogovorom Tito-Dimitrov odlučeno je da se ove vojne formacije sada angažuju kao saveznici u operacijama za oslobođenje Srbije i Jugoslavije. Iza ove odluke nije bila samo želja da se bugarske jedinice iskupe za zločine koje su počinile po Srbiji, nego i dalekosežniji politički planovi. Narod koji je sve to gledao bio je zbunjen. Šta se desilo? Bugarska potpala pod utjecajem ljudi iz Kominterne, koji u početku nisu bili za ujedinjenje. U početku su bili za ujedinjenje oba dijela Makedonije, a poslije pod utjecajem Kominterne, na osnovu neke direktive, poslije Jalte, kaže, pitanje je da li će Jugoslavija ostati kao socijalistička zemlja. Bugarsko je osigurano. Drži se zbor u Štipu, za koga su bugarski okupatori smatrali da je to tvrđava bugarštine.
Razumiješ? I to pisali u novinama. Mene šalju da držim govor u Štipu. I mene iz CK prati Makedonije, ja mislim da je bio Ljupčarsov. Prati mi i kaže, slušaj, nije dobro da govoriš srpski. Znaš, Štip je to. Rekao, ja drugi jezik ne znam. Ja ću da govorim srpski. Dobro, kaže što može. Ja odem, počnem govor ovako. Ja sam Srbin, srpski mogu da vam govorim, ali ja sam jedan od onih Srba koji se borio za slobodnu Makedoniju ovdje. To je Urnebes bio. Sad je, gdje smo mi hendikepirani? To nismo podigli na oružje Istočnu Makedoniju, Štipsku oblast, a Pirinska nije se podigla. A ovamo smo uspjeli, ali za razliku sad jedno od drugoga. Grčka je na strani saveznika, ona nije okupatorska zemlja, a Bugarska je okupatorska zemlja. Da smo ostvarili to prema Bugarskoj, imali bi mogućnosti da napravimo slično kao što smo napravili u Istri.